Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Tigranapaqqa mana yallitaq chishichu. Chayman chayashpaqa Jesusqa kashnami nirka. Dios killkachishkapika kashnami nin. Michiktaqa wañuchishami. Wañuchikpika ovejakunaqa kayta chaytami ringa ninmi. Chashnataqmi kunan tutaqa tukuykuna ñukata fiñarishpa sakinkichik. Kawsarishka hipaqa kankunapaq ñawpami Galileaman risha nirkami. Jesus chashna nikpika Pedroqa kashnami nirka. Tukuy kayshukuna fiñarishpa kanta sakikpipish ñukatajka kantaka mana sakishachu nirkami. Pedro chashna nikpi Jesusqa kashnami nirka. Riki, kankakunan tutallata gallu manari kantakpimari ñukataka kimsa kutin mana riksinichu ningi, rikungi, chashnataqmi rurangi nirkami. Chashna nikpipish Pedroqa kanwan wañuna kashpapish kantaka manataq mana riksinichu nishachu nirkami. Kayshu yachakuqkunapish tukuykuna chashnallataqmi nirkakuna. Mateo 26:31 manta 35 kama. Ashtawan kay parlashkapi ñawpanman katishpaka rikuy tukunchikmi versos 57-59 kamaka tandanakushka mandaqkunapaqman Jesusta apashkata. Chaypa washaka versos 69 manta 75 kamaka parlanmi Pedroqa Jesusta mana riksinichu nishkata. Kunanpaq hatun yuyka kaymi llaki amsa punllakunaka manatik chikanchinggachu Jesucristo ñukanchikta kutinllatik allichi tukushkamanta perdonay tukushkamanta. Kikin ñuka pandarishkata mana alliturashkata riksirishpa perdonta mañaqpi paypaqman shunqumanta kutirikpika payqa alli shamushka nishpa michaskin ikatik oportunidadta mikun. Chaytami rikuytukunchik Pedropaq kawsaypi. Tukuy gentikuna Apostol Pedro manta tapushpaka ninmanmi karka paypaq krinaka allitaqmi kan. Payllatakpish ninmanmi karka ñukaqa alli sinchik rikmi kani. Imamanta chikapayqa kishpichik Jesuswanmi chay tukuri kimsa watakunataqa kashka karka. Chaymantami tukuykuna yuyashka kanga Apostol Pedroqa sinchimi payqa mana pandaringachu. Chashna kaqpipish Apostol Pedroqa Jesuspaq huchupi katingapaqqa paypaq kikin fuerza paypaq kikin yachashka paypaq kikin capacidadpi mishunguta churarka. Chaymantami payqa nirka presomun rina kaqpi wañuna kaqpipish ñukaqa wañushallami imata mana manchanichu nirkami. Chashna kaqpipish chay llaki chay prueba shami horasqa Apostol Pedroqa mana alli sinchi kriq kashkatami rikuchin. Chaymantami payqa paytapish preso apanata manchashpaqa Jesusmanta kaladuyarka karullamanta Jesucristota katita kallarirka. Kutin tukuripika ñamana tukuy shunquwan Jesuspi krishkata rikuytukunchik. Amsa punllakuna llaki punllakunaka ñukanchik krinapi ishkiyuyta churaytukunmi. Achka kutin krinamun chayanchikmi ñukanchikqa allikunami kanchik. Mana ñukanchikqa Diosmanta laduyashunchu. Maytati Diosman washata kushunri. Chashna kaqpipish ñapish mana suyashka mana yuyashka llakikunata chimbapurana tukukpika ñukanchik kikin fuerzaqa mana paqta kashkatami yachaq chayanchik. Apunchik Jesucristomi chay amsa punllakunata pasarka aparka ñukanchikta karuyachikuq huchamanta pagankapaq. Ñukanchik krinata chaspikshina punllakunata pasakushpaka ñukanchikqa hatun Diosta charishkatami yurinakanchik. Yachanami kanchik payqa ñukanchikta perdonashkata payqa llakik kashkata ñukanchik kutin kutin pandarikpipish. Apostol Pedroqa kimsa kutinmi Jesustaqa mana riksinichu nirka. Shinapish kishpichik Jesucristoqa Pedromanqa kimsa kutinmi oportunidadta kurka ya Diosta arinichun. Ya Diosqa ñukanchiktaqa mana atichinchu. Payqa ñukanchikwan manari tukuchishkachu. Chaypaq randika ñukanchikta kishpichinmi chinallatik ashtawan achinikuq sumaq hipapunllamanmi pushakun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.